mbanje kubasuhuza mbaha ikaze hano kwa Mr Karimagezi komedi aho tunonosora amakuru avuga ku mafilimi gagiye gace ibintu tugiye kuvuga kuri iyi filimi yacu bita Pushupa gatatu kabisa, akaba ariyo yaciye ibintu ndetse akaba yamajije kugera ku rubuga rwa YouTube, nuko batari bayamamaza kabisa, ariko ubu ngubu irahari. Niyo filimi ubu ngubu ikunzwe ku isi, ni nayo filimi imaze kwinjiza amafaranga menshi muri iki gihe mu mwaka wa 2026 tumaze gutangira kabisa. Iyi filimi yaciye ibintu, abantu bari kuyibazaho, bari kuvuga yuko ariyo filimi hari irahinduka filimi y'umwaka, ndetse mu iyi filimi yabaye icyitegererezo, abantu benshi bari kuyikoraho ibinyamakuru bigiye bitandukanye. Pushupa noneho uyu mwaka nabaramukira yuko ibintu ari gukora biratandukanye kabisa. Ikintu twavugaho iyi filimi, ni nayo filimi nziza ikunzwe muri Afurika, kandi iyi filimi ni nayo cyane cyane iri kurebwa muri Afurika, ndetse filimi ikunzwe muri Afurika, ndetse unarebye no ku mugabane wa Amerika nko mu bihugu bigiye bitandukanye bari kugenda bayikunze kabisa. Iyi filimi iratangaje, iyi filimi irimo ibintu bitangaje kabisa. Iyi filimi bayikoresheje amaseni gagiye tugatangaje kabisa. Iyi filimi yatangaje aba benshi kabisa. Iyi filimi uri kuyireba ukibaza ati Pushupa nimba ari umuntu yagarutse bushasha kabisa. Iyi filimi niza kugucika kabisa, yuko ni filimi nziza cyane kabisa, yatangaje abantu benshi. Iyi filimi yabiciye biracika kabisa ku rubuga rwa YouTube. Ikintu nakubwira cyo ni ukanda subscribe, ubundi ugafungura niyo nzogera kugira ngo amakuru nimba uri umukunzi wa filimi cyangwa se uri umukunzi wa sinema kabisa, ntugende ucikwa n'amakuru anyura hano, ndetse n'agandi makuru gagiye gatandukanye n'urubuga rw'imikino. Hano turabihacisha mu kandi kanya duhure live turye show kuri Karimagezi Mr Karimagezi TV Rwanda kabisa. Ndabakunda, duhure mu zindi video, ndetse na mutego kudukurikira. Banje kubashimira ndetse n'abakoze subscribe, ni by'agaciro kabisa. Ndabakunda gwagwane.